Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lakasmi. Ka seng samla Katolik maukan reu hene kesni baar ka khat nyo terik urisau ar jar ar pulai kalapen bena ban penlong ya kata masa bam sok plang ka arpe terik mentau benai ha bakren cikilat pathai kubor u presiden ka seng samla Katolik maukan reu uba penbiang lang kshat ula pentiup baik kene kata masa bam sok plang en penlong hapo ka Holy Cross School maukan reu ula ongru bagathong jone kata masa kadai ban kentiu yu sok plang ubaderu ujing bam tenrai juki pajba ka than rilum khasi chandia Paus kema ya bagi beriman elektronik media bahwa keluar wan cover kenika ka conference kecuri hari kenika sopang festival kabangin sapulong haka arwai terik joko benai risau aracara arulai kata hak kenika sini secan kabanwan ha Holy Cross School maupun te hak bidai begini kuma ya sukma bahkan ni kendai kasihan ke benengkong nak kebenta cungi kuma ngimpat cuyo sngo hi menu bakla cudan kasok lang festival tinggi sngo bakala de kebenta ke cungi bangin sim ya kasin cam ban promote uni soplang bade ucimbam tenrai ubami na kanika dong bat kathan ke cungi kamtam ha kiteki caka cungi kamo penro iria hibro kawe kami bah uni soplang te bat kibabun hi nakaleng ka cela ki syadiro ki latip ya ka cing bang chung sok lang bumi nak te ka caka ka cungi nama kata ni sungoba ka cing penong cungi kini ka festival kan sa ketiu syu ha ki bidai bat kamar ka cungi festival bat let sieru ngila ban kring ya ka cingmut chung ka sarkar ha ki bidai ban promote lane ban wat kilat linti kumnu ban nang ketiu syu ya uni usok lang kumcu ru ikinong da sok lang te haki bede kini festival ngatrai ki kinong da kin sawan bat kini ki brio na ki department nang ta kini ki riu sempang ki riu puli kin sawan lang bat hadin jokni ngatrai ki bubun ki ikin sami na kini festival ki cing ki benefits lana ki cing mentoy ki bubun ki ba ngilak banyo isok lang bede bat kini ki cikot cikiam kumanitip kinong rat cungi ki tu ba kini kebla kham ba ki ong ba usok lang udon ya kata ka bor ka ba long dawai bala ban penmi sibun kani ka umbun nang kabanta ki long kemi nang ta kiwe pan ki ong ru ba ngila ban sumar ya kini ki kenyang lani kiwe ha pok la ni bam yo sok lang dekat ba kesnap cung ba sibun kiwe de kiba nila banyo simentoy na soplang lara kadeh hanga batasu kamariang ban spoi kendo kiwi tehing ni dalam perlok cungi banya samlang si kentian hagi bede kini festival soplang dan batas masa soplang ke benong hak te kesini plang ba kibiru ki tong tema kunro de soplang bom ada wai bat uba kila na du ki spatsen mensual si spatsen ko mensual pak kadang katai no rep hapuk mo kono tik pun kino dan ki jupua bakno ka sarkar bahkan buat kelat nanti penting musok plang nu sok plang udah begitu bawa ada wai se uba penyok dong iki baksan ki senti bun ki pai ba ki time mo kono kim la siu balik school mengadang baduna ki jinyo te dai han kon ba ki jin wan ni pau jang sama paris ba kono ban pelong yang ni ketama sa ha ba kini ki la le panyi kenduk ya Dr. Vijay Kumar ahli kendo ya Pak Paul Lingdo beliau menteri jongka tenat kam jongka partai anta kele kendo ya Meklian Age ba hakani ka festival kende du bar kai on bay tingka bay dekat tourism department but on nyatri lang du ba Meklian Age but ka arts and culture hakijing lam di ba fitri kan katmo beri IS beri komisioner sekretari dalam arts and culture dengan yang lain mungkin dia habis pada kalian nak kalian director jangka tourism department iba Cyril Lingdo lu apa boleh tinduk ya kan ni ila teman kalau bawa si bondo nak kalian ke agriculture lu kuat bensim ya kan ni kekenti yo soplang kom woi marga wadon kam dan ketiu penselur di pat ba jangan lagi apa ni tim saudong jam selong kibri kibon terwa so
oyu sok pi ki sok lang ki bun di thai mon ro pi thai mon ro ka pi si bun ko uno strawberry da ukrai hakni festival bun sa pelong ngani kita masa kindan dan bun bat kindan ki jep isap de ki breu ke dong thai jeng mokon ro barak kin wan rakyat tak kita ki mar ki mar marat ki man i hoi katna kambe mereka juga tiu ke dong thai mokon ro hai tang wi ngadam tiu ba thai mokon ro ngam kema ha ki semban suwa kadang kalau kum kau kadang kadang matai kadang bisa no syara se ibeng man nak jeng kat kat ki breu ki dan i tang sen haus nam ar hajar kat kendai ke ik wajah pak mensan pasang kajing subas niu body men sano kum kini buka de jong ra ni jong ta masa long ban klik ne ban sai jing kat jing ki than ki breu sete ni yi wati ka ki for election hai hai mukon ro ban patai ki senong walaupun ki breu ki tiam ki deng ki nge pi ba tentang kiwan pai no ya ki ka ison kiwan pai no ya ki pik ki kemtar su ban buat muat buat dei uta nombor 66 untuk kemdei kumta hi badan ka khabu ban kali ki bot sik ki julek ban pesutu tei dehlok ni nu ba jitu jik samla ban ketiu ban khot ya ki nong jo ka pertei ba ka kedong ka thai ma ko ro ko dei kedong jong ki nong wan jong ka dei wajuan ban jong kin kalai lum ka sintung ka nong jong mata war ka untong ka no ram bar ki non ko kini di kidong ki thang wat ki thai ma lem ro ki di ka ba ki bakrima man ha ki khnyat long khnang ya kini ke festival ha uni upna besi bo na marba uni udi upna bang sedang mi ni kong kini ke soplang tina kini ke jong hati ngadon tak kata hi banong habe di kini ke soplang festival ban kumjuro kini ke si kumba ki palo jong ki lai kren ma ba ga jing pulang jugi ya kini ke soplang festival kam dadi than e tang bat ke soplang ndre ga jing tumu hi jong hi ka lomba ban wanra ya ka tourism rumah bangin penmi kini tourism namar kumbangi i hamokan ro ki jongi sibun ki jaka ki bapau ma kumbabi i ki nong jrong ki sintung ki bun ki jaka ndre ni i ba tang khndiat e ki breu ki bai i ya kata ka jing itanat jong ka makan ro ki jongi ndre da ka jing pelong jongi kini ki festival ngin pen i ro ma ngin pen i ki ya kata ka tourism bar kumjo ro ya kini ki jing bam tan rai ki ba ka makan ro ki kala ban penmi ma kumbaki para samla jongi ila grand jepang udu ki krai bat jepang ki chips bat ki bon ki ek ba kini ki norep nak than ka dong jongi kila ban penmi tina kaleng